Danas u novom serijalu. Znam da svi mislite da sam nenormalan i da nešto sa mnom ne štima, ali ja moram dokazat da je sa mnom sve u redu. U redu je sa mnom. Nisam glup. Molim vas, danas idemo tražiti jednu ozbiljnu osobu u šumi. Bandić, Bandić u šumi. Znate, onu priču sam gledao sam Bandića dok sam bio mali i znam da nije mrtav. U šumi je. Idemo. Bandićman Vagunda, ekonomist, bandićist i poznati youtuber, uvjeren je da priča o Milanu Bandiću nije završila onako kako su mediji tvrdili. Za njega Bandić nije preminuo, već se povukao u tišinu kako bi pripremio svoj veliki povratak. Bandićman smatra da Bandić nije tip osobe koja bi samo nesla srce naroda. Naprotiv, vjeruje da on negdje u tišini osluškuje puls nacije i planira svoj povratak u političku arenu. Šuma kroz koju Vagunda prolazi nije samo simbol misterije, već je metafora za Bandićev trenutni život, skriven, ali živahan, pun potencijala za povratak u centar pažnje. Ali Bandićman misli da će se Milan Bandić vratiti i kandidatirati za predsjednika Hrvatske 2029. godine. Napisao je stranki 365, on nije samo prošlost Hrvatske, on je i budućnost. On će pobijediti 2029. i svi ćemo biti opet sretni. A pa ti se zoveš Bandićman Vagun, jel tako? Vagun. I zove se tako. Imam jedno pitanje za tebe, jedno jako važno. Jako važno, da. Reci. Šta si mislio na dan smrti Milana Bandića? Ja sam ti mislio da je on mrtav, a onda sam saznao da nije mrtav. Mi je rekao u snu. Rekao je, hej, pa ja nisam mrtav. Ja sam znao da je živ, znaš. To vam je rekao Bandić Milan. Znam to. Rekao mi je, 100% sam siguran. Tamo je, sigurno je tamo. Znaš, gledaj me. On je živ. I to ti garantujem ti to. Ajde. Da je živ. Da, živ. Nije umro. Idemo krivim smjerom. Pa nije bitno. Ajde sad zaustavi dok ne dođemo do šume. I šta misliš, gdje je on? Ja mislim da je on tamo negdje. U šumi? U šumi je definitivno. Ciljam na to. Spreman sam umrijet za njega. Ja sam spreman bilo šta napraviti za Bandićma. Za Bandića? Bandića. Naravno. Oprosti. Ja se molim Bandiću. Ja se molim i volim ga. On je moj svetac. Znaš? Vjerujem. Vjeruj. Koliko duboko je u šumi? Ja mislim da je u grlu šume. To je tamo negdje gore. Tamo vrebaju vučjaci. Vučjaci će nas sigurno napast. Da ću se ja borit za Bandićmana dok ga ne upoznam. A što kažeš ljudima koji misli da si lud? Ja ih opalim. Isuse, malo pazi. Ja ne marim za te ljude. Znam da žive. Znaš, ti ćeš ići sa mnom u tu šumu sad. Ići ćeš, jel da? Ići ću. Nećeš me ostaviti nikad. Ne. Vjerni moj podaniče. I vi ste poznati zbog toga što ste napravili video. Znam. Bandićman prije 2-3 godine. Vi pušite? Ne. Pušim, dobro, evo, priznat ću na kameri javno. Pušim ja. Bi se vi ikad kandidatirali za gradonačelnika Zagreba? Ne, nikad. Po stranku VM365? Nikad, jer ja znam da je Bandić živ. I kad ga dovedem u javnost, on će opet biti predsjednik. Opet će biti. Dobro, razumijem vas, gospodine. Znam. Ajmo sada. Ajmo podaniče. Ali kada smo došli u tu šumu, ja i Bandićman smo našli nešto vrlo iznenađujuće. Mi smo u grlu šume, ja sam ovdje sa Milanom Bandićmanom, naravno našim legendarnim. Znaš šta? Došli smo u malu grlo šume. To razumiješ? Kužim. Ovo tu je grlo šume. I tu ćemo naći Bandića, ajmo. Oj. Ajmo. Ovdje. Znam da je ovdje Bandić moj. Sigurno ovdje. Vidi. Što? Tamo je, znam da je tamo. Sigurno je tamo, znaš, sigurno. Čitao sam ovo u enciklopediji, znaš? Kakvoj enciklopediji? Hajde. Čuješ ti to? Što? Čuješ ti zvukove? Koje zvukove? Čuješ ti zvukove? Koje zvukove?
Odi tu, Ja ću vam odi tu. ništa. Neću vam ništa. Šta, molim? Ne, zašto bježiš? O moj Bože, znao sam da si pravi. Hoću da ste napravim uslugu. Molim te. Milan Bandić 265. Da. Radimo portal. O moj Bože, kakve moći ovaj čovjek radi. Znao sam da pravi. O moj Bože. Uđi djete, ući ću. Ali samo mi nešto reci, šta je unutra? Unutra je Bandić grad. O moj Bože, idemo odmah. Što, moram se mići po vode. Šta, gdje ste? Halo? 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 Gdje ste? Halo? Daj, malo mi se piše, gospodine. Gospodine Bandić! Ne, sad si... Ne!